So Kumwail, Chelagis worship au yutama bandodakan. Place of worship. So tukat ibang ko saya waralap me. Engkau porki lesson kan mekin wiahda dami kelang lang momen wiahdi bahasan na cai poson. Tuaja ni muyo cai kawatan ni muyo cai Jacque floor of cai Jacque charto enggak kodi enggak treng Koht. So iko porki me kaskul kan me mirnan video I bahasanen cai lang gotong Koht o cai lang kairtanan poson. Apni nan rana kan ituan nilakan pay dosang ramasakan me second minister ang kakon yawas ana no mimia so yawasami pampukata yawanan me kamelele me mimren kitel men bombe ye me bit Pwopwoud so tugaban ekis share pwehki topic wa me emetela me autapan kasi na nawaye was tuichar so Panoralapki irariau pongata lakapan continue lakapan katogela so chay kapagap o may siwa Koht kaun lapalap sabato to remwe ni marang kaun Jesus sa kasabay kalangan kiyang kamay sabol mo limpakong kit kamu Koht and Kohtakan kamu nanmarki kan kamu pewehki man nanlag sampa pan sampa partisang kamu autapan kapukapung karusia kamu makaceng kapakata mona ciputi song karus nakiyaro Lord saan ki kapung kasabay kalangan kiyang kamu yang makaceng muitang kit senyang nor senyang asngak mepil siya sengang kenan nan tumatakan nanat ngol kan kamu makaceng kiyang kit so asaan ki so mawang kaprayang kamu kapung kasabay kalangan kiyang kamu makaban tipatakan Lord mabil miya trakit mabil godon Bible study ap second transon se wekong kamu tipatakan ipakiyang kamu yung katin so sakit posenter peponsa sa di bakan monat pan merla ho Lord kamu katin mahsani mo katin pinapangkin merla san kingkak sapat songkan mesokonong sapat makong relkan mesokonong makong masa-masa no pebat o kanay awi pagkatitong kauna panrasang librap sudome panasa klakoawa at poakohng na patay kalangan kiyang kamu Lord time what mabeng kamu katin mwahi o Koht tama anana panat mwurin kamitang kamu main kaun Jesus kamu yang katin kamaray niya kamu yang katin kawedi yang Sarawi kamu me karusia so try melel so try wewe so try pein ngoy kapag kiyang kamu song karas magam katin kubur kisin sen wewe kita payautot kita muitangan kapulupul songkan makaiten kamder muitang ikalangan kiyang kamu nor karusia ikapag kiyang kamu Lord kamu yang katin kupuro kapayata karusia makoton Bible study pein kamu katin mahsani mangi yawasara ko dosang ya Lord menya way yawasara mim ya Lord dirairen nor mim lale mai siyo Koht kamu katin release apun mamu manaman en nganamu saro peren pepol makosang remui kalangan makosang remui marain makosang remui Lord and tieta poral tieta toy niat paneu pana sapul mamu masan power ngen Sarawi ang katin the dog ang kating kawasak, ang kating kasanewi, masano wasama pananana sandia, ang kak bear witness, ang kak wa mapang kaparanang kamu, kalangan ng kamu kaun Jesus. Sangan ngayon akan korus yang manin kau, so tram pungo manamanin karampa, sapul mangkot masan, so ikapagap kiyang kamu, aramasakan korus yang, mapan karama sapul mamu masan. Ramberti sangan renlukur yang kamu, sen repent, sen muitang masano. And kak sugat yung count that more. Kung makalangan, kung may yeyas, kung may masa no red. Sa kaprayang kung yat kapang kasabay kalangan ng kung count Jesus, no yat count at song kamor. Kung pilgatong kubural Lord, requesting kapakapakan koras may pilkulong ito ranwat. Irailakan mo kung gating sapanger sa mga kaprayang kung yat kapang. Irailakan may pilsaikin tra ping kung gating mangi saikin tra. Karapa, asaikin tra. Absurda, audi at pusono kamelele. Kapakapiyo me poson, kapakapiyo me kupurang Koht, kapakapiyo me nanlang sabader, tranwat o Lord. We receive it and we receive it upon our life. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Kapangong Koht, wasami Leila Sarawi manaman lingaling pumpumot ban riyawatora la ban yung child. Tama Pwuhk Sarawi ko sa ki Duwen Pwopwoud riyaw yakarapang Pwopwoud. Okay? So ibang break it down, ibang egis pwehki, iko sa me tela, kasambal. So awayo sa tsaka ichara paliyala me karas me bit Pwopwoud. Okay, so oral hapture yaw may ibang sayar pumpumot. Chaypan iugabanan Episos 5 Riyesak lemao lel silisak silu makasakasaya Duwen Pwopwoud. Kumwail Pwopwoud kan kumwail poakohng amwail warang kan duwehte Krais akin katin poakohng mwomwohdiso o katin pangala pein pwehki mwomwohdiso. Katin wiahda met pein katin kasarawihkihong Koht sapwellime mahsen. Muria katin kamwakelehkihda mwomwohdiso pihl. Pein katin kasalehiong pein mwomwohdiso lingan mwakelekel min Sohte kisin mwahi de amurang kisre de mekot samin. Ola kan utampan poakohng warang kan duwehte kan poakohng pein palwarail kan. Ol makin poakohng werek kan poakohng pein. Sohte makin kailong ki pein palwara. Pwehkin kamonga oekin kanai duwehte Krais akin katin apali mwomwohdiso. Bukitrail makisan palwaran Krais. Ime enjungkitir ng Pwuhk Sarawi aramaspan mo isang sama o ina o patong apod irarwiyala wartoyo. Mia patak kasambalew nan mahsen wat o tuwan ay teteki tokotoke Krais o mwomwohdiso. Pihl tokotoke Kumwail. Ari amanaman ol Pwopwoud en poakohng werek duwehte akin pein poakohng pein o amanaman li Pwopwoud en wawneki apod. Okay, ika para ke me mahsen impombe kaima ame sanamao ame wewe ni Duwen chaybangan koranga Pwuhk Sarawi wata kante mahsen Koht awiya mahsenong aramas mea sa sapwellime awiya mahsen esoto mahsenong aramas liki awiya mahsenong sapwellime aramas. Karadaban abalong komyongoy chabang wiya wata Pwuhk Sarawi at chabang gang muitong Krais at amor puwat kik chesay kiyang mimilale. Okay, kau na mama sanong irailakan mi sapal irailakan mawiyala paninayang Koht ama komyongoy cha say kitcha muitong Krais at amor de po ansa magchelip sapal chelatan kila paninayang Koht Pwuhk Sarawi at tokotoke sapwellime Koht aramas. Okay, karata okay kung saya the love letter from our Creator. Ima katin kapung kitailta o Pwuhk Sarawi ima katokay kitail pana. Ima chay pana soki yako perang Kohten. Okay, kitail iputipun samba koirta morta makchay babun sa Koht. Chay babun sa Koht. Ap makchay menggotong Koht. Ak chay bang watak Pwuhk Sarawi. So ima karata wasang wata ina ninsan salama tama ka na mahsani ki olaman oliyaman laka palasan laka pangasaya pisetikin ololi nan wata eucha sentence li wan gyol wata pon sanga tra ko di tokotoke ol. Okay, tokotoke ki ol. So okay wasame ni wasang wata asayr may banakis oralabi hol poakohng apod. Okay? Hol poakohng apod. So karasayang Krais mwomwohdiso. Tama Krais wiahda mwomwohdiso. Pangala pein. Lay down his life. Okay? Tama Krais wiahda mwomwohdiso. Ekiti kupura. Inamarkiman. Ilapalapman. Ilaylaman. Apoyak chiki lagi kachitito pun sampawat. Okay, kasalehiong kecil lak chiki kachitito pun sampawat chi kapara ko ngi kecil aramas metipan. Ime ko saya genay aramas. Pusang aramas kroa kairta live among men kasalehiong rel yalen o pola puen kaporela aramas. Wasame apat sangya.
Okay? So imo mana karasayang relationship te eupana nampungan Pwopwoud. Olo pangala isi pwehki liyo. Okay? So amang ko saya Pwopwoud ang sa magchaypa na saya ya mapin Pwopwoud mo Pwuhk Sarawi ko saya arya sapol machay wiya pon chang liki imagan wiahda pingapin. Pagkauno parakwar imagachin gosaneti imagachin planiata oi mahsani arya momay arya magchaypan pipulsa sa Koht chay ko to chow ya Pwopwoud pingi yo. Okay? Pwehki chay sa siya momayan. So lakapali bang saya wana chay work pasang sangan challenge kan me chay la na wewe ki malayan tama chay kin lelong kia chay pinga pompongwat ong ni mahsen Koht ekos mahsani karasayang Pwehkita kauno kapagata aramas ni momoni pwe men fellowship amen sapwellime ki aramas. Okay? So ikarapan abil wiahda Pwopwoud oli abil karasayang iyo mwomwohdiso. Pwehkita relationship eupanaw. Kasi ya all pangala peni kiti anan de anapanisi o akaperen kan ay akamau kan pwehki Pwopwoud. Okay, duwehte kaun Jesus. Because yayar ella pala pe Sarawi leila nan marki apo kiti o koto ewang mwomwohdiso miye kichay. Okay? Wasame bil ko sampal nan wasame chay wata kana ko saya kamwakelehkihda Pwopwoud pilen kamor. Okay, ko saya pihl mahsen Koht imakan kamwakelehkihda ipilen mo mahsen Koht. So niya chaypan mata wato kupura wasan wato ko saya all karasayang kauno akamwakelehkihda mwomwohdiso kikhay sapwellime mahsen arya makamuyolaman korkorong ang ngilay kauno karasayang kamui ya pukoan olaman kamwakelehkihda Pwopwoud mahsen. Okay? Tuwedja assignment wa mimiren all kaitek ren wan parono. Kaitek ren kauno Sunday school. Okay? Kaitek chon mwomwohdiso kan arail puko rabanyang sawas. Raschu puko ki kamwakelehkihda liyaman. Okay? Ni wasan wata ko saya me count Jesus karasayang ime Jesus kaitek karasayang apa karasayang iyolo Pwehkihda mwomwohdiso wala man Pwehkihda liyaman count Jesus kamwakelehkihda mwomwohdiso sapwellime mahsen pihl duwehte liyaman wala man abang kamwakelehkihda mahsen Koht Pwopwoud. Okay? Kaitek abang kamwakelehkihda weti te abang kamwakelehkihda ngilen kiti apo abang kamwakelehkihda mahsen Koht. Okay, karata aban inenanapal kauno tipentang olaman ang kasinenda o more na nisi. Aban inenanapal ang paninayoma olo bang punsasa apuko sang ren kauno kamwakelehkihda ang boten mahsen Koht. Okay, chaykin mwuhdiso mahsen Koht. Tuwedja kauno wuten mwomwohdiso. Okay? So, dame andama when Pwopwoud on kak lingan kom kak plewata sibang ko lala pwe. Ibang ko say waraya klaka samala. Pwopwoud on kak lingan, ko say mwomwohdiso, te ko say Pwopwoud en kak mwakelekel en kak min o Sohte kisin mai te amrankis mimere te mekot mesamen. Okay?
magchayban wata kuasa rupture te magchaygan koskosaya bebuktala kaunaban katstonale mwomwohdiso meban rupture de aramas meban bebuktala irailagan melingan mwakelekel sotra mai de amurang kismiya so tami sungasukong kosaya ikchail olaka chailanane purta anane sapeng ya child puko mangayol popotman kauno mahsani na sapwellime mahsen me ay puko kamakele ay pwehki mahsano okay pwehki en mwakelekel en lingan en min o soja amurak te mai mere ay Duwen Krais abang gotto isongan mwomwohdiso ka mabanale okay may bang ko saya abanale mwomwohdiso ngatlek irailagan me norki lingan mwakelekel min soja amurak lale irail me bebuktala luwateikan meterin mai lale socheyang may bang ko saya Christian Mission Fellowship te CMF irailagan me mwakelekel lingan soja amurak lale soja mai lale irailagan me bebuktala okay so kauno kangkangongeyang all Pwopwoud nanain son kaskasik Krais ko dala mwomwohdiso wat et dependang all awiya kapkaporporki all awiya babang all akan rang kamakele arail bod ni rail serikan okay karasayang komi Krais so yapokohng Kraisen akatkiti kupura pwehki mwomwohdiso akatkito mahsano pwehki mwomwohdiso ankak mwakelekel onapatat tuwangi okay so ikaporpor keme esotra kasasong mal kasasong pwehki mwurin ol popotman ong apot kasasong Krais ong mwomwohdiso kamuyong ay chachuklang Krais mwomwohdiso a kinwiya kakamay arakan bitibitilin arakan pepenet arakan mamawin okay kamuyong ngoy imekchail pakapakeke Krais may bang ko saya kamangi isme Abraham yesa Abraham kambakabake may so kamangi is Moses kambakabake may so kamangi is Krais amen kambakabake amen pogita Krais poakohng kamila kamkak wawniki irailagan magchay watakata ng Pwuhk Sarawi apong limbak Krais kele poakohng gachayla ikaraban chay watak story in Krais awaksang achay ko sa Jeremiah, Daniel, Moses, Abraham okay Krais poakohng gachayla so meman kin minmini ang Krais akan fall in love with Krais so ikarabang Krais ikar come bear okay karabang wasang wata fall come bear de yeah come bear kasasongong Krais apakong mwomwohdiso imoman ola apakong apot pogita olaban lay down his life olaban kitiyano rantuyo ko sa yame aban sa barak olaman ban lamame iyo liyo ira popoto ira bangin pein pogita kauno ka bangachal tawak pasan so may banser laka achal wak pasangkan dami men fokusang kayo wol pangkitiyam na or tuwaja akaparen kan peiniya kan pwehki men apali puko makodongiyar yeyapo damen wuteni men kamakelehi kimasano men konopong apo den yang morla nan kono patak rupet
Terin li ngonggelar aral po terin yang mora duwehte liyo ciciang liyo wiya kapakap liyo ipsapal olo pepansasa ari me ko sayama chay lo lakan mak chay sucha wiya chay puko ay puko makosang rengkau no arya chay magan luketo pungapungkan okay so wala kanan limbak and all pan pilkin duwehte mahsani wala kan rempakong aral po duwehte pein aral chay pan chay watager nang kaskul meneklarkan kokalik kayo ayan kokalik ko kosunnet kokalik may chay lang kuwi kaloka kosunnet kayo chay limbakong kauno okay ame koryaw met duwehte mo pakong kauno chay limbakong menin pachaykan Duwen pein kecil ari wala man makin tiar ya akarapan memor wala man makin pakapaka peini sejaman wiya kawe o dan pan tame wiya yang iyo apa asama pang wiya yang apo to automatic trinol sa tamari bukiti okay trinol marasaik tiar karapan aray liputi marasaik tiar Israel o marabil sapung Israel udane apal rengki yang Israel potkan limpak pwehki kom kakajak kiwi tama mimiremay malingor choro megot mepit samba memimiremay aryayi mekompang kiyang amuwarakan okay kasi wala manen utan limpakong pod duwehte pakong peini ara socha likin ol manana ol olengko chana ko do I kaprayang kauno anor pwehki likin ipsapal jay memor ko mor me sambaka kaun jay memor ko mor me kajal chor okay matuwecha ngoyo laman metruki matak namomanay chikita polta pe socha paliela kotonan popot tami bangki yang ay bodo kamatak chor okay kamatak chor men weti men lutuki pokita si sangan moro may banasa ria socha ki likin ipsapal o kaunon kak wogita lam moro so ong rel kan me popoter Ijalen mo. Ija ali karapan chisa sama sa ni ngoy me al. Kay teka cha alin golanan lang. Ap alin maur peren. Alin maur insanama. Okay? Ako sa iya ngoy me al. Ngoy me melel ngoy me maur. So all chorus mesodo yala lang Koht. Popot ko ba ni nanan suffer. Popot ko ba Payamao. Okay? Payamao ma. Popodo in senamao. Mepil men popod, saik popod. Pil men kakelagay kami. Limpakong Koht, mon me koros. Okay? Monamban, limpakong li. Pokita, limpakong Koht bani tanto. Songkan meso mimire child. Puk child ang kakiyang. A child boat, Kasi so ura makasampal nan wasan watawato. Olo ang poakohng. A po to duwehte pakong peini. Okay. Kosayin mapopot. Pilikong kapriyamayo, pilikong kampaka po. Okay, kininda. Pwehki kasay kak tuwa siya kasay karya palilaut kasay kansen suwat sawsawaway pwehki o nga siya pein res siya pakapaka pein o nga siya pein ramensyon lusiyam de res so siya men mamnaur okay
So imi mengkakelakayang kengketel. Ong ya pwehki ansa me mokos sana na testimony ansa mi sa Koht. Pwehki turugem matak tor sasakiyang aramas limpak. Tuwita ropa ang pein ngay kayo laut. Okay? Karya ime pan wiyang Pwopwoud man. Masa mo itang Krais amor. Serious suffer, Leo suffer po kita. Ropa paluwaro tora pang kikilang. Tuwita kansa na mawang paluwaro es baka peni. Baka ang peni ni akaparin ka na. Okay, aramas restaurantale tango kan meralia poren kakot katiala arailin senswot kan ralia poren nam paluwaro rail kan tuwita manokela apso porachukun manokela ewa lautla. Okay, ewal lautla. Ima karita ikos ya Sohte ewal. Sohte ewal. So masa ng Koht uyo toko eta oleng Koht liang Koht toko eta aramas mepan men pwehki ang kauna mepan mengkopre yang aral mor kauna pemaipan Sohte mengki yang kauna ay mauraya puya wata kwatki Sohte yang mor lale. Okay, pwehki apa napal ayun na napal wala man me amor Sohte tokalang Koht ampan men matawa kamapan mejikan. Eura magchabil wata kata mebit ko sampal mebit Pwopwoud ko saya. Rapan moisang sama o yina o patonga pod. Arira puyala wartoyo. Okay? Nansenesis riau riesak payo kauno pil mahsani. Wasaw. Anang wasan wata ebil ko saya wasaw. Ira riaman. Amang ko saniyo panine yaman ko saniyo panine. Ansa mira Pwopwoud. Irapan turor sangara panine. Verapan moisan samarao inarao patong arapot wiyala wartoyo. Ol Pwopwoud on pakong warako tuwitra kan pakong peni. O amanaman li Pwopwoud en wan kiapod. So tami ko sayaw apa chepanurong. Duwen Pwopwoud may rako pa na Pwopwoud kawitin baba no me tuwaja liya rong te ola rong. Okay? Mo tuwaja episosa line on tangak cha wata kata po. Episosa ko saya iran mo kiti isang naman baba beo nan koson natin Pwopwoud nang koson natin Pwopwoud na neupa ng Pwopwoud ranane chorola karasaba maikin ang baba po koson dimigin miya tang pa songkan monakin rape songkan ay me korosong rawan nak ansa may bang Pwopwoud mahsani yan moisang samayoy moisang. Okay, moisang panan baba po control po yet ngoy pampatong ray Pwopwoud ay makumiyata pilpungan Pwopwoud. Okay po paluwara rail ko kak moisang ako santim baba may wiyak account niya. Pot koto nan Pwopwoud are mobil kun miyata pungan Pwopwoud po. Ola pan chokala o liya icha so sa tor baba so sa ipali. Okay? So mobil kun miyata sansuwin nan punga Pwopwoud. Mahsani chebang moisang baba kay dek moisang kay longkila aw panasoyer metipot longer na new commitment to kaya mo bibanita na new padlonger na new na new panay me ay ngoyay po. So ang baba kasanti kay deko kudila pa apan isolar koloto ang baba kasantiyo yung account git may bang koloto ang baba kasantiyo yung account at Pwopwoud pluye pung. Okay? So apan ngoyay po tama sayo kapana pung kapana ato ayam panirong ang baba po ngoyang sawas nan tama ko san ren baba ngay tami song ko saya turun Pwopwoud raban Pwopwoud restyo mo isang. Okay? Samarailo inarail. So, min
physical or will mean controlling tuacha kupur mak himen lo kaya pompi so matuacha may bang ko saya name okay name may bang ko saya naisarika ngoyo naisarika yayi kitma ama David na melauta ma Pwopwoud all Pwopwoud manana pito yesang nan moyo panana tapieta peina pwehki at suutarakan David ko terapa penene kapwet me banap chachapta pwira banap choso taman iran pein raban pein more okay sawa sa pein tip sawa pein iranane uyala wartoyo okay rastranane kat drop ki I control I count I songkan so iwe wen toror sang papape Korean wewen toror sang iba iraban monekier pena rakasanti kana tamira pungbana mepidai ay mira bang kapayata okay okay panene okay Pwopwoud ibang kasaya ololi ray Pwopwoud ray mo kito away ang bababet kosanti meliyakan wiwiya akan bepunsa sa apod akila apod Koreaud okay so mabangkan bilwiya tapangapang pogita chase chuwedki kauna mahsani Pwopwoud ban wialayo iran choror sang samaoina so choror sang ni nim porangak pingkoerta podan mau mimipana episode nok mau nim build up eu penene eu Pwopwoud me rasong-songan wialayo okay so duadra niarapan choro lao ekiyang rel opportunity ekiyang ra anso mau irang koerta niya sola manaman koerta ni puko okay may tebit mimichore yo Pwopwoud I mimichore duadra ay kosantiga na chang ba eban pilu yo seritra ama kolar chororla apano satar ya moment take care panenay so kaunoy na nemperakuar me karasmao o kamapatay magchecking ka sa pangala imaganuya tapangapang so Pwopwoud kay te ko nga kalwar kay te meriamana ola liya ko te pakpaktera eu pana pwehki iran tu panan palwaran Pwopwoud and eu mo emotion nan nganarakan pilanane eu ara spirit ara poson dara maurang kauno anane taululeo so nan nganarakan anane wiyayo palwararakan anane wiyayo nanara nganarakan anane eu pana okay ime ko saya wartoyo chaman leno ako ko saya ran meu ya testimonio maban mimi kiswasa cosa ida kourura be apo da saya pwehkita ansame chel choror laro solar no katropun puinje kan tuaja fellowship bonding fellows eupanopan iyan so makakairata limba kakairata wewe so kaano ya karkarasayang iyo momotso ololi okay pantuetra momotso ye yiktrail kaitek nimo momotso ye yiktrail nia child mini ang Krais ekopurki choror lawang kan mianam pungatrail ekopurki banding ekopurki eupanan mianan pungatrail nam pungang kechailo I puyan sa ko makchaiken asola I yan sa ko makchaiken atray lewang I mainen chengo yo okay so chailana choror sam nan songkan makatrap pok chailan tan mini yangi so ko saya tuaja Pwopwoud anana choror sang control the influence overmak so yeah lasin wasan wato so chuk mwakelekel kan mapcha tota iwi eyokiyang trial tama Pwuhk Sarawi ko sa yakin niarala Pwopwoud so scripture te ran wasami watwada kay bisis limaw riya sa
lemawle silisak silu so lasin wasan watawato ko saya li Pwopwoud kan ketrailen wauniki a child pod. Okay? Pwehki kauno a command waja kokalik kauno kokalik ang wal pakong ang pod. Wata tur koko de me doktor go wal lasa ko saya li Pwopwoud kan wauniki ang pod. So song riawak akan wia desire akan wia anan enola manoliaman. Pokita kauno kokalik kung ketrailer. Liaman recommend aray boten pakong rail. Okay? May ba ichay rong I love you liaman kenda yakasalapa. Okay? Pwehki limba ko ban sipala lokayaw so liaman chaykin men instead ng mak chay kon limba. Pokita Koht kokalengkiyar. Olaman can feel like he's a man mak chay li kiyang iwaw ba. Pokita kauno kokalengkidi. Karita natural chay libugidi all can men lian waunki lian men olan bak pakirail. Arma chay bang kasapungela pungitaken wiyawi. Okay? Maolapan pichiyati abodo lapalana kamay lapalan noromor kila sambong samba. Pokita pichiti yo kay denklele limbakyo on kachay li. Ali wiyasaran lamay de saran momsuat monolo utola kakalwakala. Pokita anane respect ko anane liyong kasalehiong wow. So mainan kaskul mawang kachayliya kan po. Okay, ligin dayala ta Krais. Ayanane patako ngay bot puen wokila apuy mo. Olo anana chayl waunuki amban men wokila. Okay? Olo anane tame desire de inangan. I just choko sa yawa yap naturally amen abodo and waunuki. So pwehki kokalikin limba ko goyang wol karasayang momang Krais akidi witeni mwomwohdiso tuwacha puko palilaw da mimerenol automatically liyo mangayin submit mangayin ya waunuki child automatic. Okay, maulo yang the child kasalaban limbang kan eschepan anane bilbaki sasa kaili mo chay ko nong pwehki mak chay bang kon limba ko presented wada ko tong chay automatically chay lang tacha kiyang rela chay wauniki so yung mo mim chay lang chaman whole kauno ko kiyang rel ren pa only li ren waun kiyol. Okay, so yakaraban makchayban ong wasan watawatok chay kitong tuwetra mata kan mepit tama ka ano te sangon wata sangon kasalehiong ka child mepit purpose of marriage yakaraban na child Pwopwoud isa sa prakiwen sa mga pa so Pwopwoud tuwetra lifelong commitment pang ko saya joralap sound limaw me paninda yakarabak challenge Pwopwoud ni kasasongong tamiyap chawat ako. So tamiyap chawat ako karabak kayo na kaunaman challenge matamatawa kachay men Pwopwoud te mimir nan Pwopwoud may it's a lifelong commitment apan rasong kaun Jesus si mwomwohdiso mira eupana patapat. Okay? Ikarapan nan Genesis o mahsani tama kauno kapatapana so aramas pangki pasang. Okay? Masana kan wiyawiyan sa on Pwopwoud kan tama kauno kipana so pangki pasang. Aryat yak purpose ente yak karapan na chayban Pwopwoud ong ni watawat may yowat watako kayo chaylenas tamak chayl
committed tawang naman child. Inaw yang naman. Child inaw yang naman etcheng. Tuwa chay inawang Krais. Muitang kumaya imor. Kumyalay kauno ay sang kamor. Eternal. Ang kauno tuwa chay kasanya yang nyoyero yime. At say lako apat-apat. May ibang pilata nanak. May ibang pilata tiliyay sa nga inawang kauno. Ngay may pilata kola. Okay? Apan rasang paboda. So, tama kauno. Ya purpose ya karapan wololian ko pa na popot me ko sa iya so tra me ko tangki pasang mahsani eternal commitment na orain so niyan sang ko popot chay ganinda melatra melatra me ban ya ki kita pasang so ang nang wata ya purpose in popoten oneness. Okay, so eternal oneness. Oneness to it. Iko sa iya nan tami ko sa iya. Iran wiala wartayo. Panting. Kauno menchailen kay teko to sa inito kito karan. Okay? Kon makauno yang sa koros wasa koros. Kon makauno kachapan kiniya. Magchay ko sa iya. So iko kameleleme. Dami karasayang ki Pwopwoud iyo mwomwohdiso pwehki relationship melel po magchaypang kasampal ki iski child magchay li Pwopwoud ol Pwopwoud child kasampal ki ni Duwen kauno design wiahda orya a child Pwopwoud pan aban duwehte aban lingan aban duwehte kauno mwomwohdiso okay ra one chay chuklang ara kakamay chay chuklang ara pipi pogida kauno poakohng mwomwohdiso kitiyan naur Pola po mwomwohdiso ko tongi. Mwomwohdiso ya ikichay. Chay sujumen consent wadi. Chay men automatically submit. Tami mahsani chay men wiahda chay men kaparani. So i relationship i upanaw. Me mahsani iran juror sang. Samao inara uyala wartroyo. Okay? So the perfect example me. Kauno ka kapara kong iyo mwomwohdiso ya i ololi ko na Pwopwoud. Okay? So, kaslun song, me pilsansal, me pangkasaleta, karabana chay Pwopwoud, ye purity. Purity te mwakelekel. Purity ka, may ko sa yayarang kapan. Chay sudra, ko pa na chay Pwopwoud, pa chay rin wente pa na. Emotionally, ato chay a chay papam, a chay kokon, a chay matamantaw, pilpan wialayo. So, palwara child ka wialayo, child Pwopwoud. Okay, child wialayo ka sa laban, child bil wialayo, child bil ganay chukpana. Physical mo, palwara child ka, child wiansanan Pwopwoud, child wialayo. Okay, emotionally, child malyala, child papama, child inang so, iba na saya, tama, ngay Pwopwoud, waray lari, yes, the more I stay long, nan Pwopwoud, ilaw din na yasola ay Pwopwoud. Tuwetra, kauno mwomwohdiso. Ye child. A child, waray na child relationship ang kauno, iwan na child, asya sa la mangi tiki. Okay, obil spirit. Okay, so Pwopwoud, physical, emotion, spirit. Okay, ngen narako pa aneo, karatay nene apal, liyotra men sola nga olo, on the run. Irabangan pay. Pokita, ngen narako so chayo. Okay, so ime kauno. Eu karapa na Pwopwoud example kiyang relationship in mwomwohdiso Krais pwehki same spirit. Okay, eu ngen parenting me duwehte and so me cheban irong away ni all Pwopwoud oli Pwopwoud rapaliatan iraseri Seri me opolta rempaba wanono, tuweta rakon, limpak rakon unsak. Okay? Seri me opolta kele, liyo na chicken group kite, papa mela, tera mui pesang, raganda single parents. Seri me puti single parents te. Tuweta amor, ong nan instanama wape, nan discipline nan opolta,
esotra nok perfect, esotra nok kaita perfect up, esotra nok kinsanamaw, esotra nok one insanamaw kumpoti sang arap seriman makene puti ren tabai nono. Okay, tama kauno raparabagi ren kichela ramas. Kapagata ololi kupura chailang kaparaparala aude la samba tame raparabagi godly offspring. Wan kapete child kan pan sapwellime. Okay, nan malakay riyaw isak limawo kauno raparabagi godly offspring. So seri kan me ibusang te ibugiti ibugiti serien Koht. Tami song ko sa yama ngoyay po solang night seri kan apan kapriya mo maras chusolang maras chos kair tara na sa kauno sang liyaman me na jiging grup kiti na serite ola man me mo isang apot pein na paliyata na seryo kalikali Episos chaya wong Koht kareta Pwopwoud epil wiya example in minimum kaitek Pwopwoud parenting apaliyata seri epil wiya example in kamaupan kaitek kamaupa relationship in Krais o mwomwohdiso pwehki Krais o mwomwohdiso ni arapan eupana ariak chaikin kai buiti solang chaikin kai buiti disciple warakin kauno nan wing Koht makchail me silikit nan kauno bata group wana child ibugiti ara child mini young Krais when nampar ko do chaiban double 6,000 chai suka number yeutra puma number yeutra wat kik chai sai kai buiti nan mwurin me chaikan tamak chaila liale. Okay, so God is seeking for godly offspring. So ime Pwopwoud kasik menira seri ko pambil serien Koht. Arindame. Child makin pilata may pasang child makin sojo ka nga masay Pwopwoud child liste yan in group karada ni child seri ka kun makin single parents ka kan palilaut kan gotiwo pogitare rekoner matak so rekin ansamara matak sechen kan karani rel pichikin rel mamma tirin testimony pilben ngoite momot ponai ai testimony me yaludo sang me matak o tuja ansamaga mataka ka men wiya selisan sangan gotiwo kan gaya armas man matak te result in tamil longo akan open dal position in kodon kawe sili okay arya ime tuja parenting o tuja niya child mwurin solang Krais o mwomwohdiso siko sa yayar mwomwohdiso mini yang Krais anane kaya buyeti wa ye mission wa to aramas nan wing Koht okay ban tuja Pwopwoud iranane mimi panao apalipana ni raser po seri ko pambil tuwejera mesaulang okay amay pan uyani ay kelep tani ay kangot mo isang iPod arya imoy dala nampan na seryo lokolokso planen Koht kan mawar ania chaikin uya liki ima kin lugay yang child more mak chaikin mi pipiyang okay last ye limbak yakarapa na chay Pwopwoud pwehki limbak yakarapa chay Pwopwoud pwehki limbak. Okay, Pwopwoud men express men kasaleta limbagan Krais ang mwomwohdiso limbagan Krais ang child so olo kauno mahsani yang poakohng ang Pwopwoud pagita olo wulian nanduwang Krais ang ren liyo ye mwomwohdiso okay because ko siya me Krais pa apang purodon alea Pwopwoud isa Pwopwoud mwomwohdiso so karasayang holo and poakohng ang Pwopwoud so nan Pwopwoud tuwedra limbak mi ko sa yama Krais karasayang olo and duwedra poakohng mwomwohdiso wat ki olo ban sa you use pein na limbak okay Krais mahsani all poakohng ang Pwopwoud tuwedra poakohng mwomwohdiso so Krais poakohng child ki sapwellime limbak
So all mana, olan popot mana, anana alasang Krais pakong pwehki limbakan Krais. Kay pena. Okay? Ola man liyaman child natural monia child koto mia pena child limbak. Let me see the time. Klokero isa kriyaw. Hap mo isong asong gawe tra time masamala. Yeah, nanay mali ala wewe kita mi meninda. Oh yes, just sa patak ni. Okay, so limbak limbak and Krais. Limbak and Krais all popoto panan ki. Kay te penax limbako. Okay, po mia limbak and Koht atau akape unconditional. To at ki soche yumui. Okay? Limbak and haramaso anda heroes to physical. May kokohan may sinamawi limbak. Okay, mawi wiyamawanya limbak. So limbak and haramas mo. Okay? So wag pa sa. So Krais kamperang all popot all pagong ang po duwehte pagong mwomwohdiso. So all at paninda. Okay, Krais yamo mo nam limbak ang mwomwohdiso. Okay? So iban udi wasa deta. Mo impangos ko sa yang aja no ye bebot kan. Po me ban life muriais. Uy, me ban kapag klagi sa kriyaway sa samaban live out. Impangos ko sa ibang kanigela. Alright, so chay ban udi ni limbak limbak to aja kauna so sound limao me ko sa yayer poakohng kasalehihong me bit Kraiso mwomwohdiso. Kalimawa ye limbak. So chay bang kilan tamo Pwuhk Sarawi ko sa Jacque Lebaivalu nang kayong current. Isak silupa yo lel walu ako sa yame limbak ekanangama o ekatak. So jakin pein deak lapalap tebon maso. Okay, so niya chay bang wat limbak ak chay biluri rongo yaira na ipopod. Yaira na ipopod iging kanangama iging katakong ipod. Tegen pein ang akin moment. Akan mo mangkoyak sangya, tegan mo marain sangya. Okay? Aklapalap, tepon maso. Okay? Limbak so jokin aklamay. Okay? Chelo lempompe, turin olempompe so jomuitang Krais arail maur aklamay. Okay? Aklamay. Aklamay to which use tatonki Pwuhk Sarawi sapong. Puentangay count. Are ikila la may lale. Wasa ko sa iya. Kau na sa mahsani yang ulo. Kau na ang pod. Apo ko sa iya. Poakohng. Okay? Poakohng ang pod. Dari iwan poakohng kan ma. Limbak so jokin ak lamay. So jokin mawa. Mawa to wacha ropropong aja pein. Okay? Ropropong pein. Wasa ka. Bilelan son wanti pa na ng pungambopod ape. Okay? All palilaw da ka men wialarin sen nak mentakili. Isong ka, iwasa ka marmaskin mag-child saulang, chayban wadak masano, chaylar ka susong, yaira na limbak. So watak chay limbak marara, watakoy inchungkan marara, ay wiwiya sa ititawen. So okay bak chaykin ko, irongata sapungin na naramas, sinsan chukichinkan magchel watak chaykin kak suchokonap, masano ibagchay kalangan kiki, masano pwehking kasalehiong kachel, akin sere, yawasangan kan magchay ko nong wukilalale, tekin matangan lingar-ngarta. Okay? So about the nono, magchaypang kusaya pa na kachapopo, daro kachalimbak, lingar-ngar tor magchawiya pa na ari. Just ka sa leta wan limbak. Limbak so jokin inapchin mom. Inapchin mom, iapchok rongasan serlin me. Weki kolokolongok ayin senswet. So jamin makongok so. Isong ka magumiyatang ngeringerenan Pwopwoud pwe. Karasa pa arasa ucaran mas irascho mangga pa na nampung ari. Si jambangin kata-kata man kitara.
sujaran mas ras chop aliala ariara kosai kan ran pugach amanchamen kaloka amante so makchay ban tong mak ni tuwang kau na mahsani mak chay ban sujatiar inap chin mo ma peawye kakaon atrail maur limbak sujagan paran kita mesapung pome melilcha mekan paran ki okay limbak kun sawasay kitrail and lalong apal koros limbak kin sawasay yang kitrail chailen lalong wat kingi te way na napal pokita ipakapake akin sawasa atrail posonan saw koros akin sawasa kitrailen liki Koht opil kananga ma nume koros okay pak pwehki chai limbak petebet pwehki chai Sohte tong mak chai gnu dacha kauti ra chai popo tabe chai gnu dacha lepugalar mau kipanam kapoko samala chanake okay pokita kayo chai Sohte tong limbak pil kayo chai sojo waun ki me masanong Kohtan rule me imen kawait kakao na chai mor so limbak akan patapat so try mo okay nang kayong current isa kuno isa kayo kitailen aktikla o kanang ma wiya me koros ni mokitil limbak so aktikla o kanang ma ban example ki ngoy ay botan sa mesapcha popota amir na nay testimony kan me ikin men sen wokla sen wiya popot mau so iban entang okay njingiti tagas chuijar kre ay ban njingiti tais chuijar krem so iban njingiti char riaw silu solar meto toja ay chuijar kre malawlaw ay bang langla tames chuijar kre rai ari lengar tar bokita aramas songon bokita la songon wiahda popot and mau kaunota okay kaunota makak wiahda chai popot and mau kayuk chai ban surrender chai ban kitia chai mor kiyangi o maidang masano men kakaon okay maban iko saya chai limboka wanay limbonga preparaki tama Pwuhk Sarawi ko saya ariya yanana repent o yanana chapta practice so ko saya kananga mayang me koros ki mokitel limbak so aktikla kananga ma so anso makauno tuja deliver sanger mataken ay sucharan mas po na imongyong ayayap kakala mga inintang ay bot mak anso masatrapin po bota wapal pokita aklapala po kaangot yun and loud ma epil sa pungalar ay ban so chalo kaya yung agak lilwik okay may saulang saulang makukula na nel muy tama Krais ay more apu isangan one so cha limbang ko no yama more one limbak na ramasa mo kakaon aramas mano kay dek limbak me minang Pwuhk Sarawi okay so kasampal bagik chay ka Koht seli Pwuhk Sarawi ap chay ka mamor ki makasampal okay kayong bito payo walu kumail nantriyang limbak pana o limbak kin makong song jojo love covers multitude of sin okay ime ko saya limbak kin makong song jojo so ko saya kumail nantriyang limbak pana mako saya kumail nantriyang limbak pana wat ki limbak so to mimre chay me ko me magchayban put it on me ko magchayban ale dio tatongi to just natural and tak mail nantriyang mail limbak pana nampong mail wat ki naurio me chayban mor kita chay sa jay bugidi okay ako sang ren kauno karadap kayo kasampal chaylen kapag main Koht peptay sikiniya sapol mo limbakan yas limbakan Krais na lang atapon lopo mahsani makong rail resosataro wiya okay ya limbakan Krais mimisalunan tip opola tuwetra lay down is life lang may yime answer so kamu yung ngoy pakchoto chakin bentatra kom singkapokan sa malar lop popoto so mo sa tanok limbak pwehki ma check ka na nga ma og chay tatong mak one limbak ko ban ibutire chay ar check yang testimony yang li chekan makin
oray ko po sa malar. Okay? And so, Japan meant the joy of the Lord. And memorial, yeah, joy of the Lord, and kauno irong sonopi perenbwe. The kuturu a lot, apo kolma sanang God. Kauno irong leno, senamao perenki, pwehki, song toto kan me lilong apo kolong imasanang God. So, kommen kauno nurong kamuyo perenki, kom kapayata, yawewen limbak. Okay, kayon son payo walu. Ap meman mesotra aniki limbak, esasa Koht, Pwopwoud yeyi limbak. Okay, Koht yeyi limbak. Akasaya God is love. Esokasaya God has love. God is about love, and that God is love. Is love uwoga masotra limbak ore. Sotra Koht re. Pwopwoud yime limbak. Okay? Kayon son payo isa kriyaw. Sotra makin kilang Koht. Ap makatailkin pakpana. Koht o pakpana. Koht pangkat retail. O sapwellime limbak. Unsakla retail. Okay, kasalapan magchayla sa kauno magchay limbak. Okay, limbak. Limbak so is chuko saya anaramas limbak. Iko saya sapwellime Koht limbak. Magchay mamorki limbak ang Koht arawo kachayla sa kauno. So kasambal, iwasami banitiya. Lakaputan katokela, So tamak child ka school ko pongat nan Episos 5 oriyasak 5 del silisak silu may kak watak more koso saya tuan panaukan Pwuhk Sarawi ko saya ki ol Pwopwoud oli Pwopwoud o ya purpose of marriage ya karapan child Pwopwoud. Okay? Chay kapagap kamupil struggle nan Pwopwoud kay te kamupil puyasa meter turin lime kasaya nang kurupet me arail Pwopwoud pwehki arail Pwopwoud tamer wiwia sedi so iko sayayar masanang kote toko aramasaman me pilatane wong kauno. Okay? Kapana palong and sutra kaprayang Koht am naur am ban morki tama kauno inangin Koht ong ol Pwopwoud man arit liakan me wiya kapakap kia may Pwopwoud lalapot kiyang ang Pwopwoud limbak chayla sayar limbak kan pain di socharan mechekan. Okay, nan kapal me komulia man kukuwi lale ap amu kento ta amu kairoi ramu kilangway momi ong kauno panapalia la me koros amano ntatongya ngoy mawara imeluluwa yanana pata ko ngai Pwopwoud imikawait ki focus ang kauno pa napalia la more ng Pwopwoud. Okay, ansa mi apche sapali la mayang me ngoy me pang wokitala Pwopwoud. Okay, gichay chuka wokitala man chuka wokitukala ka chuka wokitala kauno keleo. So ichame pang wiya wait ki masa ng Koht and rule gichay lok chayla saya chayl boundary. Olo an kila limbak, liyon kila subnet. Kila wauniki. Okay? Hallelujah. So, malde discourage ban kapakapang Koht me rongorong. Koht man me irirong. Wansa ma Koht kin toka mwurin ola man abang godo ngini duwena easy makawano kasaneti. So, kung amuposanen kang bangkam kamelele yang Koht. O muitang main Koht muitang kamu yai maur muitang kamu maur nai Pwopwoud iligiligi yang kamu makam kak wokitala kampang uya me koros kamu liaman makamu ya kapakap kiyang Pwopwoud uya me koros kamu yan kaparenta ko porang Koht ansa machay kaparenta ko porang Koht atay kapakapakan pasapang. Okay, chay chuka kapakaparenta ko porang Koht kauno apter tungetiore pasapang atay paik kin luketo atay kapay atay paik pwede Koht kin kupur perang kin kichayl kin sapang kin peking kichayl ma atay Pwopwoud kan pil saparak kauno kin wiya pein sapol matatok pwen sair mwurin aramas man bebukap chakay tepil papamansa sa sapol makalangan. Okay, so chay bang kapakap chay ban kamal ti Pwopwoud
Kalangan ng komo kaon Jesus kapag nga marumisaraw kalangan kapag kiyang komo sapul mo mulimpa kong kit. Ipo katawang komo yo Lord kit li popot ol popot kan ikapagap kiyang komo yung katin sosay kit. Tami sa na kosaya elesto san sa lang aramas toto komo yung me pan son kaskul ngayon sarawi ipagkiremo niya at pampili watak senteja watak ni marara. Line chorus and burlong na nat more wiahda ni Duwen Pwopwoud. Kupromi sen popod, kupromi sen 9 kiseri, kupromi at popod ang kasaleta, count Koht o mwomwohdiso. So ikapagap kiyang komo, bebolong Koht o kapayan Koht, and kakti pong kit korusya. Sa kapriyang komo yat kapen kasabag kalangan ng komo kaon Jesus, mawiyat kaon at songkomor. Amen. Amen. Amen kalangan lakap bang patokela mepit popod klokisa keo. Pong mao.